Salam juah-juah man bandu krina ngawan perpulungan, ijapape kamringan ibas pak saenda. Mari ras-ras kitar sikap, guna bengket kubas kebak tin minggunta. Mari ras-ras si benakan kebak tinta. Ibas gelar di bata bapa si emperdiateken kegeluhan manusia. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, si mereken kegeluhan simbaru. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereken pengapul, ras empegegehi kam, guna tetap ernalem manbana. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Ading geluh kita geluh guna Tuhan. Janah adi mate kita mate guna Tuhan. Daging geluh tah mate gia kita, si kerajangan Tuhan kap kita. Erpalaskan kata di bata enda, mari rasi puji Tuhan, rende kita ibas kitab dendenta nomor 227 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ngoge pustaka siwadia, bagin si pemena ibuat ibas kitab Yesaya bindu 55 ayat 6 seh kubas ayat siwa. Yesaya bindu 55 ayat 6 seh kubas ayat siwa. Iogekan kami isina nina bagenda. Daramilah Tuhan, tupung banci denga jumpa rasia. Ertotolah manbana, tupung ia ndeher denga. Itadingken kalak jahatlah dalinna, isambarinalah perukurenna. Mulihlah kalak jahat kempak Tuhan di batanta. Sabab ia perkuah, janah simpar pengalami dosa ibas ia. Nina Tuhan, perukurenku labali ras perukurendu, dalanku labo seri ras dalandu. Bagi langit ndau ganjangan asang doni, bagai mepe ndau kal ganjangan dalinku asangken dalindu, perukurenku asangken perukurendu. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, opi lengah sidengkahken kata di bata. Tuhan di bata Bapa kami siringan baskini rajan surga. Mindo kami perkuah atendu simbelin. Gelah kam dage singkuhi pemetek ras kepentaren, kemahendu ibas nuriken kerna katandu. Gelah katandu si ipedengkehken kempak perpulungan dupe banci i antusina
Dengan terdilo pe ia kerina gunang geluh repalasken katandu. Alemindu Tuhan kerina salah lepak kami, gelah metunggung kami mindoman bandu dengan pertoton kami erkuasa erkiteken kesahandu si badia singajari kami guna ertoto. Terpuji kam Tuhan sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgelu. Amin. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia bagin si peduaken bakapken kitab Lukas bindu 10 telu ayat sada seh kubas ayat siwah. Isina nina bagenda. Paksa si re piga-piga kalak maba berita man Yesus karena kalak Galilea. Si enggo ibunuh Pilatus asum ia mempersembahkan persembahana man dibata. Ngalui Yesus man kalak ndai nina, perbahan kalak Galilea ibunuh alu cara si bagai, akap ndukin maka keleken dosana asangken dosa kalak Galilea si deban, kukatakan man bandu, labo bagai, kampe adilakin kam jera, mate ngekam pagi bagi kalak ahdai. Kuga karena si 10 waluh kalak si mate itindihi menara i Siloam. Akap ndukin maka keleken dosana asangken dosa kerina kalak siringan i Jerusalem. Kukatakan man bandu labo bage, kampe adilakin kam jera mate ngekam pagi bagi kalak ahdai. Jenari ituriken Yesus man kala perumpaman enda. Litme sekala empu kebun anggur. Ibas kebun anggur turah sada batang ara. Lawes ia kujen darami buahna, tapi lalit sada pe idatna. Makanina man singiani kebun nggo 3 tahun tep aku reh darami buah batang ara enda, tapi la pernah lit buahna. Tabah sajalah, percuma ia turah ibas tanah enda. Tapi nina singiani kebun o Tuan, pelepas ije setahun nari, kukuru lebe tanah i sekelewetna, gelah kutama pupukna, merambera erbuah ia tahun sire, tapi adilang tabah saja. Sejendama pengogenta. Senina-senina rasturang sini ikelengi Tuhan, ibas minggu pasion si peempat kenenda, ibabai kita gelah tetap nare kempak jahwe. Ibas kita nare kempak jahwe enda, tentu ibabai kita sadar karena ise kita, lebih-lebih dibata. Janah sitehka kaikin sura-sura dibata ibas kegeluhan ta. Kita kalak berdosa. Tentu labo banci atan bengket kubas ingan singgo itentukan Tuhan. La banci kita bengket kubas kerajaan surga. La banci kita bengket kubas wilayah kekuasaan Tuhan. Adik kita tetap geluh erdosa. Lalit sekala pe kita la erdosa. Kerina kita nggo erdosa. Erkiteken si maka Tuhan dibatanta. Mereken Tuhan Yesus reh kuduni enda. Gunanggalari utang dosanta. Sebab labo kita ngasup. Mulahi banta ibas iketen dosa Kita si enggo erdosa enda dahinta. Darami dosa kalak si erdosa. Maka teman tape idarami naka dosanta. Si hakimika teman ta si erdosa, teman ta si erdosa daipe i hakimi naka kita. Bagai mekepeken kegeluhan kalak si geluh meluat ibas dosa. Banci jadi pe bagi pengogen ta endandai. Lit kalak mate kena bunuh.
Bagi itu riken ibas peristiwa bas pengogen ta endandai. Karena kala Galilea si enggo ibunuh Pilatus asum ia mempersembahkan persembahan man di bata. Jadi lit perukuran maka ia terbunuh arkiteken dosana. Bagai karena kala si lit ikatakan dai itindihi menara i Siloam 10 kala mate. Arkiteken dosana. Jadi perukuran si bagenda makatap terjadi bas kita. Adilit mara, bahaya, entah na kejadian si yakap kita labokin harusna terjadi terjadi. Minter meninta alula siarap arkiteken dosana. Ernah ko kita ibas kejadian si inanami senina turangta. Entah pe kalak si deban. Banci jadi temanta bagai pe imbangta. Enggo makatap terjadi. Pepuaskan ka kita. Ibas kinisran si inanami kala. Bagai makepekan kegeluhan manusia si enggondabuh kubas dosa. Si juru-jurun, si salah-salahan. Janah benar rusur siakap banta. Salah dengan dali rusur siakap kalak si deban. Jadi tentunya ipersingeti kape kita kerina kegeluhan tak enda adilakin kita arsada dengan rembak ras Tuhan. Labo kita banci erbuah. Bagi iumpamakan ibas pengogen tandai. Bagi batang ara situra i tengah-tengah batang anggur. Lalit buahna. Nguruli-huli si mada tanahei. Gunanganan buahna. Tapi lalap la erbuah. Makatura maukurna guna nak teksa. Tapi kaini na si mada si erdahin ibas kebun dai ya. Singyani kebun enina. O Tuan pelepas lebih sada tahun nari. Kukuru lebih iduru batang lubangna. Ya artinya ikuruk na tanah. Ijay makari itamana pupu. Gelah pupu pe ula arkiteken udan laus. Entah pe kutanah si debahan. Tapi adi ikuruk tanah laban si laus. Entah pe merap pupuk ndai. Tapi tetap ia ndabuh kubas urat batang arandai. Jadi enda nurikan karena kesempatan. Karena waktu si ibreken man banta kerina kalak si perdosa. Kita ninta pengikut Kristus. Kita kalak Kristen. Adi labo kita erbuah, labo kita erguna. Tentulah bolit nanam naman kalak si depan. Kegeluhan anak-anak Tuhan harus erbuah, harus erguna man kalak si depan. Maka ngatakan bujur kita mandi bata ibas perkuah Athena. Sebab banci dengar kepeikan kita erkesempatan guna erbuah. Lit dengar kesempatan tak guna jera dengan robah. Kerina kita nggor dosa. Kerina kita nggor salah. Labolit dosa kitik, dosa sedang, dosa belin. Kugapa pe bentuk na dosa tetap dosa. Tapi mon si ban kelas-kelas na dosa enda. Adi umpamana nangko, adi labo melala, labo bekelak saninta. Padahal sering nangko kitik entah belin gia ibuat. Bagai pe erbual. Bagai pe kerina jenis-jenis dosa si makatap si lakukan kita. Munuh, nangkor, lua-lua. Empalitkan si jahat nang dangi kala. Siakap mon mawon erlua-luing si makelekna. Padahal kerina tetap dosa si harus ipertanggungjawabkan man di bata. Maka man banta kerina perpulungan Tuhan. Si metah dosa ras kesalahan tak kita nganca.
Si meteh kai si bahan kita, mungkin banci pekala ngungidasa, ngejapken sa. Upah dosa mekapken kematen. Tapi kala si erdosa upah na kematene, ibas perkuah ati di bata, lit denga kesempatenna guna ngaloken kegeluhan si bar. Guna ngaloken kegeluhan si iplim barui di bata. Sebab engkai, kulanta si masap-masap enda, ibas kerehen Tuhan, isalihkan kubas kula sila masap-masap. Enda me perkuah ati di bata. Adi jera labanci belas-belas ngenca. Adi jera ninta labo banci sekali ngenca ilakokan. Harus turah ibas dirinta nari. Sebab lit ngedai badah kam adi katakan kesalahan na. Daraminaka kesalahan kalak singatakan candai. Labo iperwahina lagu langkah. La inen nama kaema kesempatan guna empekena-kena kegeluhan na. Desken bangsa Israel tupung itaban ku tanah Babel. Labo idaramina ras ia gargarina salahna, tapi idaramina ka kesalahan Tuhan. Ijangi Tuhan dai kugangi kuasana, keleng dengakin kita. Atena adik kita kal umat pilihan, itaban kal kita ku tanah Babel. Bagai mekepeken kegeluhan kalak singgon dabu kubas dosa. Maka siapai pe kita si pulung bas kebaktinta bas paksa enda. Daramilah Tuhan tupung banci denga si jumpai ertotolah manbana tupung ia deher denga. Enda ngajarkan kita makana dosa ras kesalahan silakoken kita. Jerai banci silakoken tupung kita ngeluh denga. Ula kal si arapkan enca kita mate maka kita banci jera. La banci. Tupung kita ngeluh denga. Tupung lit denga kesempatan retoto. Tupung lit denga kesempatan berbuat lebih baik. Mari si pergunakan waktu talu mahuli. Sebab isepe kita labo metah katawari kita mati. Tapi adik karena tekad guna jera kita meteksa. Kaikin surah-surah antang geluh. Kaikin perayakan ta terjang dunia dakin ngenca. Entah pe tujunta seh ku surga. Adi tujunta seh ku surga. Kesempatan silit genduarie. Mari si pakai kenalu mahuli. Sebab labo terulihi. Maka di mejuah-juah dengan daging kulanta. Lit dengan kesempatan. Pakaikanlah. Sebab lit pagi pak sana. Merehat pe kita. Lanai dahanci. Lanai lit kesempatan ta. Maka tupung lit kesempatan. Pergunakanlah alu mekuli. Adi sitah jahat, sitah lepak. Enda kerina me pagi harus si pertanggungjawabkan. Adi sitah nge encedai banta. Reban kejahatan. Bagai pe kesempatan. Si banci erbahanca. Laki tanggeluh. Bagi si isurakan Tuhan. Upah kejahatan dai mekapkan kematen si rasa lalap. Siteh nge, adi sadar kita siye, mulihlah kita kempak dalan ketuhu-tuhun. Tadingkan si jahat. Sebab kejahatan nenda, memang tang-tang laku kene, ngerak, apalagi lik kaulihna. Lik ka teman tak erpekat, reh terem naka pengikut tak umpamana. Banci siakap sada kesangapan. Tapi laban silang ayak kejahatan nema kita pagi. Adi kebujuran guna dingken kita. Kebenaran guna dingken kita. Kita pelanai merhat ibas kebenaran. Lanai terbuka pusuhta. Guna ngelakukan terulin ibas kegeluhan ta. Maka dijahat si ban. Si tuhuna kita ngelukai dirinta. Ncedakan masa depan ta. Ibas persadan taras Tuhan. Tapi erkitikan di bata perkuah dengan perkeleng. Simpar pengalami dosa ibas di batanari. Maka lalap iberikan na kesempatan man banta guna cerah. Ibas kita nggo ngelakukan kesalahan ras dosa siban kita. Sincedai pusuh Tuhan. Encedai pusuh teman ta mungkin pe encedai pusuh ta.
Adi mikin memang biak tala jahat, si ban jahat. Ngukuri kejahatan te pelabu ita tuduh. Kecuali kin memang kita memang go jahat. Lakaya baci tunduk adalah rebahan kejahatan. Isi pela ngasuk ngantusi perukuran di bata. Dalin di bata ape labo terantusi kita. Maka katawari kita mate pe labo siteh. Iba situasi sikuga kita pagi mate pe labo siteh. Bicara lit pe pemindon taman Tuhan, adi banci ula sakit, ula min latih keluarga, ula bas kecelakaan, entah kaya pemindon ta, ibas peristiwa kematian ta, sah saja ngesi pindo. Tapi laki ta nentukan ca. Lah keputusan te, si menentukan keputusan Tuhan. Tapi di keputusan Tuhan, lalik sekala pe ngasuk manusia nimbaksa. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Bagi langit ndau ganjangan asang kendoni, bagai medauh nakal ganjangan dalinku asang kendalindu, perukurenku asangken perukurendu. Kata sini sehken Tuhan manbata. Gelah kita ngidah, makana kegeluhan anak-anak Tuhan, ngasuk ngukuri perukuran Tuhan. Melalakal misteri bas kegeluhan tenda, sila terantusi kita. Banci jadi pe, engkai maka bagai jadi bangku ria teta. Atau mungkin kape kita ngenen peristiwa kegeluhan kala, engkai maka banci bagai jadi manbana ria teta. Tapi bicara bagai pe penungkunan bas pusuhta, lalit dalan na kita menghakimi kala si deban, ibas kejadian kai pe, sireh dengan jadi ibasia. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kematen si perkiteken ulih dosa, inanami kerina kalak sita. Tapi labau pagi ibas penghakiman Tuhan, kerina kita mate. Lit dengang ngepagi kalak singgeluh, tupung kerehen Tuhan. Kalak singgeluhai pe pagi daging kulana siir masap-masap enda pe iubahkan sebab labo baci atan bengket kubas kerajaan Tuhan. Kalak si matendai pe bagai kegeluhan na kerina iubahkan sebab kulanta si masap-masap enda banci bengket kubas kerajaan Tuhan janah iberikan nama kulanta sila masap-masap. Perkuah hati dibatasi sekal belinna man banta kerina. Kerina kita nggak pernah harsalah. Kerina kita nggak pernah rebahan kejahatan. Mungkin menakan kita kitik nari. Seh kita nggak metua. Lid kesalahan siban kita. Siban ci jadi seh ngayak genduari. Lah kita tenang dikune kenca si inget Dikune si ukuri tambah kelatih ta. Pindo perkuah hati Tuhan. Gelah ngasuk kita ngakukan dosa ras kesalahan ta. Janah ulanai pegel-gel ulanai kaulihi. Kesalahan singgo ilakukan kita ndai. Gelah nabanci pe kegeluhan ta rah ulina. Sebab adilah bagai kematen si rasa lalap jadi si kerajaan ta. Senina rasturang sini ikelengi Tuhan. Memang perban labu sitah kita katawari mate likang mon pendapat teman ta. Nandengi mate pagi jerani telah sitah. Jai pagi tobat kita nih telah sitah katawari. Maka kita menentukan keputusan ta. Kai dagai perayakan geluh ta genduari ras pagin. Labon ca pagi nandangi mate pe jera gundari pelik nga kesempatan ta jera. Bicara meluat kalpenai lagu langkah ta, lit nga kesempatan ta genduari jera di jera teta. Bagi kape sebalikna, ibas ndalani kegeluhan nenda. Banci labo 2 kali ngeluh. Uga si kugapa pe tatang dunia enda nga. Kusurgai pe langa bosit terjelas entah kujai pagi entah lang. Dunia enda kalah giana namin tabuh nina. Makalayam biar erban berbagai kejahatan. Ingatlah, kejahatan bicara lape pagi ICP pangukum sa.
Entah lalit si meteksa, maka lalit si ngukumca. Kita pe banci ngukum banta, erkite-kitiken kai. Lepak kal syakap si ban kite. Seh makana kita nalahkan dirinta sendiri. Seh kujai banci jadi. Dikune siai pe jadi genduari bas kita. Jeralah. Adinggo kita mindo ampun man Tuhan. Go kita mindo pengalami dosa man Tuhan. Lanai kasih ulih-ulihi dosa singgo iban kita ndai. Teklah kita perkuah ate Tuhan enggo ngalemi kerina salah lepak ta. Matanta tetap nare kempak jahwe. Ia perkuah dingin perkeleng. Ia melias. Kekelengen nala ersibar. Kekelengen nala ersimuli. Tapi labo berarti perban ia perkuah, perkeleng dengan melias, si usur-usur karban dosa. Ulakal terjadi iman bantah. Tapi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Nah yang senakan man bantah. Lalat iberikan Tuhan kesempatan man bantah. Gelah banci erguna. Gelah banci kegeluhan tama pujin man kemuliaan man Tuhan. Min si makulina bagi invokasyo tandai. Ngeluh pe kita guna Tuhan. Janah mate pe kita guna Tuhan. Ngeluh tah mate gialaman kebiarankan. Enda mon geluh per pala-pala mate biar. Bagi ngeluh kurma sampai rakit. Ngeluh lapang bertahan dekah. Mate biar. Sebab engkai kegeluhan na tupung geluhai pela terpertanggung jawab kenaman di bata. Maka ngalokan kematian sada kebiaran. Tapi mana anak-anak Tuhan. Ngeluh ya arguna. Man kalak sinterem bagai pe man gunana. Terlebih-lebih man Tuhan. Dikune mate pe iya te iya. Ibas perkuah ate Tuhan. Lid kesempatan. Guna ngalokan kegeluhan. Si rasa lalap. Maka ibas minggu passion si peempat kenenda. Ukurkanlah rusur. Kugabuai na pemeredi batang goman bata. Kuga belinna kekelengan Tuhan man bantah. Sekalak pe kita labo ngasup ersimuli. Maka ia jari dengan ajuk kita kerina. Kelah ngasup kita ndarami perhatian Tuhan ibas kegeluhan ta skala-skala. Adi jerat eta li kesempatan guna ngalokan perkuati Tuhan si belin. Ngalokan kegeluhan si rasa lalap. Adilah kita jerak kematian ulihna. Kematian si rasa lalap. Lali kesempatan ta ngeluh si pedua kalikan. Singgo ijanjikan Tuhan. Man krina kalak si te man bana. Lalu bagedage si pindo perkuah ate Tuhan. Gelah banci kita ngasup erpala-pala. Empakena-kena kegeluhan ta genduari. Ula kencamate pagi maka surah-suranta. Nandangi mate ini ta sekarang pelabo kita meta katawari peristiwa terjadi. Nah, kalau bagedage seni naras turang sini kelengi Tuhan, mari sidarami surah-surah Tuhan bas kegeluhan ta, si pakaikan kesempatan silit alu mahuli, gelah banci dikune pe genduari meluat lagu langkah ta. Iba sisa kesempatan silit iberikan Tuhan man banta. Si pergunakan guna mempekena-kena kegeluhan. Silit ibas kita gelah terulin ibas masa si rehenda. Amin. Mari ras kita sada ibas pertoton ertoto kita. Pasu-pasu Tuhan kami kerina anak-anak ndu. Pengasup kami Bapa ibas ndalankan pedah-pedah ndu. Kerina kami nggo erdosa. Ajarindu kami Tuhan. Gelah lid belin surah-surah kami mulih kempak kam. Ndarami surah-surah anduras ndalan kenca. Sebab kesempatan singgo iberi kenduman kami. Kam ngenca meteksa. Gelah ibas waktu ras kesempatan si iberi kendue. Ipakekan kami bagi si sentudu ras peratendu. Gelah kegeluhan kami. Banci pereh ulina ibas masa si rehenda. Bekas pengajari Tuhan. Bagai pelias ate Tuhan, singgo indes kenduman kami kerina anak-anak du. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgelu. Amin.
Mari ras kita ngakukan pengakun kini tekenta ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Singena nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburken. Nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi nggomate. Aku te man kesah si badia, janah lit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kekelengan ni Tuhan, mari ras-ras kita ersikap, guna ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata dibata si jadi palas ibas kita nehken persembahan, Tuhan kap permakanku, makala kekurangan aku. Ibas mbal-mbal si merata, pesenang-senang na aku. Kempak lau si tenang permalerna, tegu-teguna aku. Ibabana aku arah dalan si pinter, erkiteken gelarna. Tupung sisehken persembahan ta, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 235 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan mindo kami perkuah atendu simbelin. Gela ia loken dengan ipasupasundu persembahan kami. Si tading bas kami pe kam si masu-masusa. Gela terbeluh kami make kenca, rikutken singena atendu. Bagi pe kam si ngajari gerejandu ibas makeken persembahan nenda. Gelah tuhu-tuhu Tuhan peratendu jadi, ibas gerejandu makeken persembahan nenda, guna kemuliaan gelarndu. O Bapa ertoto pe kami nandangi kerina ngawani perpulungandu, ras rayandu, rikut rasa isi jabuna. Gelah banci pe tetap paguh kini tekena. Ibas kesalahan si ilako kena jera dengan robah ia. Gelah alu bagai Tuhan lit lalap kesempatan guna pekena-kena kegeluhan reh ulina bagi singena atendu saja. O Bapa si mada kuasa ajari kami pe. Gelah na ingat kami kegeluhan kami enda kam kap empuna. Dikune kematen pe seh pak sana erdilo lakap lit kesempatan kami pe nuncunsa sebab kematen kami, entah pe kegeluhan kami,
Tuhan kap sinetapkan sa. O Tuhan ajari pe Krina serayandu bagai pe pengurus kategorial ras pengurus PJJ. Gela ibas ndahi kendahindu tetap pe idaramina surasurandu. Dengan pemindo kami perkuah atendu. Kerina anak-anak ndu si sakit lampas madan pinakitna. Dengan pe anak-anak ndu si erceda ate pengapul sirehna ibas kamnari erbahanca ia tetap megegeh. Bagai pe perbeben sini hadapi nape, dat kena serpang pula dengan gege idur kamnari guna ngalaken sa. Dengan Tuhan kam si memelihara dengan sin cukupkan kerina keperluan anak-anak du. Bagai pe keperluan gerejandu, rikut ras rayandu, dengan pe pemimpin bangsa ras negara kami. Anak-anak ndupe kerina nasi ermeria ukur erkiteken ulang tahun ketubuhan ras ulang tahun perjabunna. Banci pe tetap iidahna keleng ate Tuhan simbelin kempa ia. Bagi pe kerina anak-anak kami singgo tamat lengandatken pendahin, singgo erdahin pe lengandatken posisi entah nape lengan nangkih jabatenna. Anak kami singgo dewasa lenga jumpa ate nangena. Bagai pe jabu-jabu ngawan perpulungendu singgo deka ertima tuah ku tengah-tengah jabuna. Tuhan kam si ngatur kenca dengan sinikap kenca. Sebab te kami adi kam si merekenca si mehulina kal isikap kendu kempa ia. Jabu-jabu si lenga ersada arihna arkite-kiteken lid perubatan lah siangkan i tengah-tengah jabu. Damai sejahtera dungian pusuh peratenna, gelah banci pesi legin ukur ia lembab pusuhna dengan geluh ia ibas keleng ate Tuhan. Endam Tuhan pertoton kami, mindo kami perkuah atendu, ibas gelar Yesus Tuhan singgo ngajari kami ertoto, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Lauslah, dengan cidahkanlah kini tekendu, dalankanlah kebujuran di bata, olah kambiar, di bata sinemani rasinikapkan kerina keperlundu, gelah ngasuk kam dalankan pedah di bata enda, alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinal sal ibabondu. Janah melias atena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Salam menjua-jua man bandu kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Salam tedah ate bagai pe salam sitan dan man bandu kerina. Tuhan si masu-masu kita. Menjua-jua.